Haya, mwirari wa Barothi wa Thayu TV twina Mheshimiwa Njambi na twina Mburu Gerard Mburu. Gerard Mburu ni ukuririkana niwe twagĩrĩirwo tuteithie wa mbere hĩndĩ ĩrĩa twathire tukionana na Veronica tukiamba guteithia Veronica. Riu tuma kuria Kenyatta Hospital twathie gwe specialist wa abdominal, twona abdominal ke Mheshimiwa abdominal ke ya muira twaga abdominal ke no ni macio ma surgery na ke na riu twatumwo guku Nairobi South Hospital. So ni hindi twakinya Nairobi South Hospital turenda tuingire nigetha eko scan tondu akora nda yake ni nyimbu na tumathina tungi tuiganona twero no nginya one cardio something what ona kabani wewe aliga moyo ndio tuoka. So reka tugira uko Nairobi South tugocoka kumu update rito rego guthie tucoke ru ningi tuma guko Nairobi South tuguko South C tumucokie ningi Kenyatta no tugutigane ya admitwo tugucoka tumuhe progress ya Mburu kimageithie mugeithie muno riu Mburu twagutiga thibitari ri uri ukaga kuonwo ni nu andu anyu meku nene matingiuka guku meku Muranga ome Muranga Kandara ndungimera ona ko ni umwe tondu kinjira ari ingi ni aria makuire matingiuka acio matingio wecua matingiuka matingiuka guku mwitainu atia nao mwina ba munini na ba mukuru riu matingiuka o ni andu akuru biando akuru amwe anini anene ona andu azima acio oroiga makuire ni a ba munini omuthe wakwa your mom mathime akuire brother na sister brother ciothe ni ciakuire yani mamu wanyu na baba wanyu na brother na sister ciothe ni ciakuire no ndigete Mheshimiwa riu no ri turikaga atia riu no tugayanire mathaa no tugayanire kana tweta mundu umwe ndendere kuona ndikaga ndoneka nawe ukoneka kia hinya tugokona ukone ithaa rimwe tugacoka ni ndereba akiri hane ari tukuaga tiguo ni tiguo. Asa, thank you so much. Toko mu update ure guguthie gwikare hau tombe tuigira guko Nairobi South Hospital. Thank you.